Kia Presiden Rangpa ke Parti VPP Voice of the People Party Arden Miller Besayomoy Session Po Riboy District Rangkat WMLE Kemulai Pak Bestar Bat Kiwi Kiri Rangpa Pan Ai Kuble Yagi Pajpa Nama Kecing Pencop Pun Sya Yakiwi Hakan election MP Kepadang Sudaption Bat Yakani Kecing Yalang Lapan Long Po Yomolong Kepadang Po Nong Po Bat Syushu Arden Miller Besayomoy Hapa Ai Jingkren Hakan Kecing Yalang Ilaong Bakan Sapoi Kepor Baka Parti VPP kan sesensyar marwai hapo kecelah meklia berkumjuru kan sajob pedla kumnu lai pusau lai pesan sit naka lai pun ruteli ki konstituensi ki padon hapo jongkarikasi panjantia election MP nilai job lai puar naka lai pun riu ladakan general day ke MLE election ka PVP kala sensyar marwai ya ke jela Meghalaya nrei tonginget baga takapor kan sapoi Nyemdan jing arutien bagapor kan sapoi Voice of the People Party kan sejok laipu sau laipu san naga laipu mriu hagani ka ri ka be ke ji namar boleh kipat ba kelanang snotu nagapor syagapor hagabede bat kumnu bangin yo ya kita kinalam bat batumnu bangin jit ya kata parti kabadan ka jingket klik naga benda upat ba lari ni pai syaga jingyo bot o kada ai men si mingi kamawati kal ai ni aduk kanri hojan rispa arbinyo bot langka kanong po kumangalangi pi sipo ja spa prapo wat ke jirang kabangimda community tan namar bakala songkle pala katai ke constituency ngilala beliau aduk prajar sispa life hundai om sning ngelayo syeja o kanri hojar spa sanpusan komroi ngelayo kanri hojar spa hundai pinyo Manukan banpol perkat bangin tam ki wei ki hajar ba ki pau hajar namar kita kanau ikwa ban lek show pat ba ban ai kublai kerpang yo pat ba andai tang yo pat ba nong kersan andai ban yo wen lem ru ye gitu ki ban pakla ban ai ke jikashan ya ka Voice of the People Party ngiran ka jing nget ka baskem ngiran ka jing snow to ka baskem ba upat ba Hagan ni kari kecil, ai ke jingkesan ke bakam klan syushu, yang ni ke Voice of the People Party, hagi election banuang, lakalong ke MDC, lani kalong ke MLE. Ngalayos mau dalam kijong kiskor, ngalay kenduk dalam kijong kemet, dan sibun kiwang Pak Arden, ngiti ngilaray mo, MDC, haupra nang ni sikma, MLE haupra. Tang menta MP te to ala ini mo namar setel hite ni smoba tong ibang smodai ban ji chuai ka Congress ha nirang dai smodai ban ji chuai ka Congress ndai MDC MLA tingim bakla o kibakum kita kirang pun bha sabar nangi hagani ka election MP namar nangi don ke jinge ke baskem bangin sinshar ya ka apo district council apo HADC bat kumjuru apo JHADC Tetapi mana kita ko kipat ba ni wanru sekali kejaka ontang ban ai kublai pi ndai ban yai pen kan mau ban kenturu ye pi kipat ba nong kersan kiba ki jongi ban kentu jor ye pi kipat ba nong kersan ki jongi kan mau baga jingjap ke jongi ya ke MP election kampade kabakut chua bagin perwai ya kan ke jilang ke jongi hagani kasni kabamata ini pertalang bat ni lai sin lai wat ni rai ki ti ko magi jole hi parastu khanam bat pin ki embyang ya kata ke jingsawa ma kaba baro wat se garu hil sumta bi i gami ki to ke jirwai ki mong da ke tin jongki ki ong hi da ke tin khasi hau pra lada kami hau pra ko mo mangidu hau pra kalawan hi kata ke sur kawas ngota tengini bagi upat pa Nila raikot, ni upat, kublai shibon, kublai terkuya pi baro, kublai ya pi baro.